هلبت لموصلة كيفن آسوارين شري حتى نوكا بيفا ديارة مينا قاول كرنا خانويانو ويران كرنا كولانو جادين أفي دفري ابتني كولانك نبيت مام سبهاني وصا خملانديا جگلو رواكين جدا جدا هر کسی ده اوه کولانه دا بورید هست کتن موصلا بریا دهان سالا و گریایه. اف داهنانه سبحانی کریه دا کو درونه وی آرام بیتنوت همان دمداین جیرانین وی. هر کسی پیاسه کت کولانا مام سبحانی دا بکت هسته که خوش لجم درست بیت. والله هذا الفرع احنا اول من تحررت ورجعنا على بيوتنا. درباره اوه کولانیل دسپیکی دمی انوه گریاین مالن خواه خانین مکاول ببون و خدمت گزاری گلکی ببون. دسپیکی من خانی خوان و جنکرو اف کولانه من بویاخ کل سر حسابا خواه. من هزر کر کو اوان گولان بچینم دناوا کولانه دا اجبر کول ویره چباخچنینم تنه کولانن برطنگن لو ما من اف گولل ویره چاندن. نها هستی من وصایا کو اف جیهانه همو ملکی منه. تایبەتی دەمێلوێرە ڕوونمەخارێ دناوا ئەوێ کەسکاتیێدا هەز دکەم کو هەر تشتەی جیهانێ ملکی منە. خودê demê em li gulanê borîn em aram dibîn. Destxweşiyê lê dikem ji ber ku hemî deman zarok li vêrê yariya dikin cihekê zûr ciwan e. Ez dixwazim her kesek li cem xwe vîkarî encam bide da ku mûsila kevin vegerîte ve. سبحانی گلک جی پیک هاتن اوه خملا کولانا خوادا درست گری جی پاشماوین شر داعش درست گرینه. وکو جرو مسین دم هاوتنا برمایکن خانین هرفاندی اوی بخو بدرفت زانیه. هذه يعني كل جرة عمرها ما يقارب يجوز بال200 سنة أو بال100 سنة. اف گوزکه دبید تمنی وان دناو برا 100 حتی 200 سال اندابید. اف جره من جمالین کابل کری در اینا در. دمی پاشماین وان رات کرن. هلبت دا اف جره گلوان پاشمان هنه آویتن. اف جا من را کرن پاقش کرن و بویاخ کرن اولوی کولانه دالقاندن. اف داهنانه هاتیه کرن کو خملا اوه کولانه جدهان جورین گلاو کسکاتیا پیک هاتیه. زیده باری گلک جه پارچین کفنار کو گره داینه بمیجو فلکلور دورا موصله و حتی نوکه سبحان یه بردوامه لسر سخبیر کرن و چافدری کرن اوه کولانه به برانبر. کاوه عمردنگ امریکا موصل